Mana yang bingung mah nyim toko sudah nyim gitu bicara apa ayen gitu di pengumuman ku ayen tuh tak pikor mana ada dinya nganong leh. Oh nginjam motor. nah kayak kolot kan di dia di Mahadi Kolot. Cicing di dianya. cing itu sok ngilu pan goyak yang ngilu sore balik di Oh. asal karunya lah tidak batur kan leheung aja dia bukan lupa ijo Tadi milunya. tadi mah itu suka mah tong ngilu aja teh kan tong berikan lauk 2 kilo kayak beli lauk kayak 2 kilo aya pan tukang ieu training lauk gitu nah olahkeun we teh cuma kan gawe Lauk naon? murah mah pas kan Berapa? 15. pas di teh beli lauk gitu teh